jesmo li dalje za Bosance i Hercegovce? Jesmo, na kanalu Bosanci i Hercegovci. Danas idemo preko Vlašića. Idemo preko Vlašića za Bajnu Luku i dalje do Bosanske Dubice. Tako da snimimo jedan mali dio ovoga puta koji ide preko Vlašića. Malo ovoga zelenila. Sve je zeleno osim evo asfalta. Znači ne znam gdje još to ima tako ko što ovdje ima. I još kupit ćemo vlašićkog sira iz kace na prvom nekom stop, nekoj prodavnici gdje bude. Tako da i to vidimo, da i to probamo. U stvari ja znam i probao sam, jeo sam, ali eto da vidimo jel se šta promijenilo. Jel Vlašić gdje je nekad bio. I tako dalje. Borova je šuma, ima malo i bukove. Stvari vamo gore na ovom dijelu ima baš i bukve. Nije sve borova. Tako. Hajde da mali jedan dio snimimo kako to u Bosni izgleda put koji ide preko Vlašića za Banja Luku. Sad ćemo u Kneževo dole se spustiti. Evo, malo smo stali u hotel, restoran Kanjon i da malo pogledamo sa ovoga kanjona u ove prelijepe šume, planine. Imaš i ovdje se more sjest, ovo dole, ova koliba ne znam šta je, ali evo, jedan prelijep pogled sa kanjona. Pogledajte. I normalno voda. Nigdje ko u Bosni. Gdje god se okreneš, šuma, brdo, planina, kanjon. Voda žubori. Čudo neviđeno. Šta sad? Što se šutio? Prolazimo kroz mjesto koje se zove Kneževo. Ajde da vidimo. Jesam li to upalio uopšte? Jesi. Mjesto koje se zove Kneževo. I lijevo, desno, pogledaš. Svi su ljudi u inostranstvu, sve su registracije, kaže Slovenija. Put se nešto popravlja, radi se, uloženi su ogromni napori da se ovo 10 metara uradi, izdvojena su ogromna sredstva. Sigurno ovo 10 metara asfalta je koštalo i ove bankine, pa jest jedno 10 miliona. Tako to ovdje pravi. 10 metara, 10 miliona. Tako da Kneževo
bilježimo i selo Kneževo. Ili je grad? Grad, opština neka. Koji imaju semafor, jebiga, čaršija je tu. Koje selo ima semafor? Čaršija je tu. Dobro, više liči. Uglavnom, na svakoj zgradi je štrik, suši se veš. Policija i napravljena je crkva, manastir, nešto jest. A iša, da stvori taj prozor, nemoj da ga otvaraš, čini. Tako. Ima novih kuća, ima... Eto, na lijepom je mjestu. Kneževo. Na Vlašiću. Evo imamo ćevape. Gdje idemo ćevape? Šta piše ovdje? Kod koga idemo na ćevape? Kod Muje. Kod Muje. Idemo u Banja Luci. Hajde. Banja Luka. Ćevap Zenica kod Muje. Pa gdje su oni otišli? Ano. Ha? Ne znam. Hajde tamo probaj, vidi na terasi, ja mislim. Hajde. Ovdje? Ja, hajde. Ja. Mislim da je. Okej. O ja. Tu smo. Tu smo. Tu smo. Ha? Svidio ti željeznicu? Nisam jebika. Evo, ćevap kod Muje. Kod Muje ćevap u ovim pločicama, malo meni neobično. Evo ga. Ukusni. Nisu loši, lijepi, ali mogla je ova lepinja malo da se natopi, da bude sočnija, ali nema veze. Uglavnom, ćevap kod Muje. Nekoliko minuta kasnije. Hoćeš ti? Samo luk. Evo nas. Stigli smo u Bosansku Dubicu. Malo smo vamo poviš grada izišli da vidimo nešto, da razgledamo, eto, tek onako da prošetamo. I koji druga sva mjesta koja su što me nešto ujede, napuštena, povratnici. Maja! Gdje su povratnici, gdje nema naroda. I sve je to zaraslo. Evo kaže, ovdje se išlo prema jednoj kući, dvamo dole. Vidiš, tu nema ništa. Zaraslo je tu. Ni blizu ne moraš doći. Ni dokle. Evo. Ovdje vamo isto sve zaraslo. Ako ko ovce malo nešto grabnu, to je to. Sve je to. Sve je to zaraslo.
Eto. Evo. Evo i bijele tehnike. Bijela tehnika. A da. Bijela tehnika. Bijela tehnika. Majstoriše se. Ima i crne tehnike ovdje. Ti toliko bojiš? Ja mislim ti veliki. Ne volim ništa što leti. Ja. Možeš ništa leti. Ovo je to. Eto, vidiš. Spremno. Spremno. Očisti se, opere se, ide se dalje. Jedna od bijele tehnike. Evo ga, sam tako, aj što kapa. Naloženo, vino ide. Sam tako može biti. Ja njemu je ovih dana. Evo sad sam ja donio one vode. Hajde, Boga. Puno me. Čaš Ivo baš. Aj, šljepša, esmežuze, djevojka. Aj, još je ljepša, esmežuze, djevojka. Jedna lagana sevdalinka. Kad sam bila ja srećna i voljena, dok druga žena nije moju ljubav uzela. Druga ga miluje, on za njom buduje, a srce usamljeno za njim boluje. Stigli smo u Kozarac. Ljudi rade. Na polju pomalo sređivaju, čisti se. Hej! Evo me vamo na terasi. Jedan dio Kozarca. Jedan zaseok. Jedan pogled prema Novom Travniku, sela oko Novog Travnika, Šenkovići, Torine i tako dalje, negdje u daljini. Jebi ga prema Jajcu, gale. Za Jajce. Opa, šta je ovo?
jajce iz Bajne Luke.